Assalamualaikum rahmat Nabi Tuhan, Bandung sekalian, kaum saudara, gelan tolong jak dusun dengan pekan, jak mau matangan dengan saudara, gelan tolong iku hitam sambil-sambilan tak dua mehabah lon biji samsu belanja londan yang namudahan rukuk surya necip yang saboh rukuk luntuan hisap-hisapan budruh lam dada wahai kaum lon rakan dan saban timungan baran seramo Mekah ke urang Aceh tareh lun Intan pihak lun Minan ibu dan ayah kala gemedu sideh di tempan cok saboh pakan liwari Allah gebo dengan nan perti gabdan begone ingan kaum dua bersatu timungan baran perti gabdan bantu medua doa dalam hati berhakul yakin boleh warbakim nebri ya Allah kalian bantu puluhan macam mau putih uram ujung mau putar umpama mia publolam umpama musang publolam raga menan ke contoh lun bohdam selan hai rakan-rakan neci perasa nya kejen kutu sabi ba Tuhan urang Islam le yang mendusta jemaah jinan tanya hai rakan gisaba uram bantu bersama pertigabdan gesebut ngenan abilam pisang yang dua kedua menyekageman li abilam pisang bene ragukan Tuhan dan muda gecok pedoman dalam Al-Quran umat Islam belelam dusta getanya Aceh lebih merdaban dipun ba'daulan pote meruhum betaboh kada bangsa meadan betuang tabian basi gambakung nebuka dareh nilau beriwayan yugolom telan rabrelam urung gisa saudara segera batauban yugolom lanan Tuhan nebeden gisahai kaum bak pertigabdan kalimah syahadat jin geputu pada rukun ono kemanteng abalung suran bertigabdan bandum tatulung terima kasih ulun ucapkan babandum rakan warilam gampung